Doku if you firi tak hey. Adora moment pe wan dopu. I verstaan sa wan tak dopu, dat je dopu. En sinds dat die mi dopu, neem ik te kasan serieus. Maar de lady Mino gomoro om dat ding bepota wet in a osotak. Je bent verplicht naar de kerk te gaan. Dan mi be go, omdat misref mi tanga gado. Dan mi hoor tak, hey, mabif lipwan santa libi sabi toch. Dus dan mi mek ala moeite. Maar telkens situatie be kona mi passie en me fadong. Vooral in Sonny Point situatie, quite passie. Me fadong. I fadong te, ala die je begi genade baka. Begi genade baka. Papa gim genade. Papa gim genade. Papa sorry. Papa mi no doe moro. Vader, ik ga het niet meer doen. Boy, dat is al wery to boy. Mi fadong te, mi draai denk ik boy. Gado wery. Gado wery. No. Oh loloi. Oi. Gado wery dem tak boy asanja. Wat fasanja takano doe moro. Oké. Gado wery. Altijd. En anotak kande Tamara te yogo aksi gado pardon. Da kade na wan trasan. Asem situatie.